गुलाथो अष्टमी खुनु येले 15 हंगुदु थिथि अन्नलिसे देवादान बिया दे दशा गुलाथो अष्टमी खुनु येले 15 हनिको परम्परा दु येलो 15 खुनु सुथल सिंहे अपाल भक्तजन त येलै थिथि बिहार लिसे बौद्ध स्थले वना दान बिउको खा 15 या इतिहास सर्वानन्द जुजुलिसे गुइत अजिलिसे स्वागु बौद्ध विद्वान ज्ञानेन्द्र साक्य थेदिला 15 येलो 15 यो सन्दर्भ गुइत अजि विशेष क्षेत्र नयाले गुइत अजि रेखा छलफल छ तो आ गुनुपुनी कुनै कुनै सापारो खुनु गुइतले चाहिँ बिजात झाला ढासा गुइट अझै प्रतिमा दर्शन याद है उसपल गुइट चाहिँ तो दीपंकर तथागत यो पाले गो तो सर्वानन्द नृप जातक बाखालिसी चाहिँ सफल दिएको मतलब गुइट अझै योपट्टि चाहिँ एकदम दान योपट्टि खलाबले उसपल यो ना चाहिँ एक्सपिरियन्स ध्यान लाको है सर्वानन्द नृप जातक यो सन्दर्भका भाषा भगवान बुद्ध ओताइमे दीपंकर तथागत ज्या बिजाओ उसपल त सर्वानन्द राजा पन्जना बिया लागि चाहिँ दान बिया लागि निमन्त्रण याव ख निमन्त्रण यावले भगवान बुद्ध बिजना त ले दथि सम वृद्धामा नकी थावना नपाते दान काउने जुजु छबि जुगु निमन्त्रणा बिजना चम बिचेलले हान नपा चाहिँ को वृद्धयोपट्टि दान छाका बिजथे रगा चाहिँ छ सन्देह पूर्वक चाहिँ राजा चाहिँ न्यौ बक्ते भगवान बुद्ध भए बिजत वो बुढी वो चाहिँ छम चाहिँ वृद्ध उयोपट्टि वो चाहिँ कमाइना त धन त्यसमा काय कष्ट थैए कमाइना त्यसमा दरिद्र जोसान मने एकदम श्रद्धातया थो मुका त धन दान याव ख एजा जी छंगो दान सिबेन उयो दान त चाहिँ जी महत्व बिया काउनो ख थो चाहिँ प्रश्न थो उत्तर बिया बिजाउ जना जुजियाना चाहिँ थ जिन चाहिँ थ काय कष्ट उत्तम दान या रेगा छन् चाने छेटोटाउना दरबार टोटाउना थो लोहकार त्यो चाहिँ कि नयो जाइयो ठसे वना तानो टाइममे वो क्वागो चाहिँ नछिया त चाहिँ छना त्यसमा काय कष्ट चाहिँ दा कमाइन आया हान दानया लागि चाहिँ भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्गठन निमन्त्रणा वो काय कष्ट कमाइन तपट्टि दान चाहिँ या त ढिगो गु चाहिँ छगु प्रेरणादायी वो श्रद्धामयी वो वृद्ध या त यो गु चाहिँ दानचर्या ख वो दानचर्या यो कारण जुजिया समेटे उत्तम दान या गु लागि चाहिँ उत्प्रेरित जुल ठुक्ठुको टरङ्गो दान यागो लागि चाहिँ उत्प्रेरणा बिया बिजाम ज्या उसपल या त गुइटा टले गुइटा अझै ढका चाहिँ प्रतिमा डेका प्रतिस्थापन यागोले येलो खोपै बि उठासे चाहिँ वया दर्शन यागो ठदाउपछि चाहिँ प्रचलन चाहिँ परापूर्व कालन चाहिँ न्याना जंगो गो प्रसंग ख बुद्ध धर्मे दान या योको हे महत्व दु बुद्ध जुइत मागु चिगु पारमिता मध्ये दान पारमिता न छगु खा दान बिबले अन्न वा छो सर्वा जाकी दक्षिणा ची खीर भोजन सिसापुसा तयान दान बिगु चलन दु पहिला काय माराय मला स्वनिगले सम्यक महादान न्याकिबले बिज्याकिपी दीपंकर बुद्धय मूर्ति बोया दान बिगु चलन्दु वहे कथा यलय तिथि त्वाले दीपंकर बुद्ध पिनिगु मूर्ति सम्बन्धित खलक बोया दान बिगु खा
यले पन्जरा जुगु नि छनु लिपा ये खोपलिसे देया मेमेगो थासे पन्जरा हनी